ka sorkar jela kalamang ban pyllut sispa knapsan klur tyngka nak bynta ban pynheh bat pynbha ya ka surok na mairang syarani godang ban lecha asam ya kani surok on pentre do ba roki dekhar bat on pendap house number 1 yo mauno rim jong kani surok la ple do ba medba ubolong lampang king do ba thain ka jela ha ka sibalang ha ka jelang ka long hautirot sing memorial hall penhem yong mairang ha ka balai don lang ru ba sngaw walang dhar ba hb nong si ki menteri ka sorkar jela uba esotun amelika jirang ki officer tanat pludi usiam ka himanong klau ki officer kamairang civil subdivision bat kui kiwai haba ajingkan ha kani ka jelang uba medba uloong ba kani surok kani surok ka badon kambha bat ka babun bah ki kali ki biai lengba kani surok ka bacngai kumbah nyu pupra pen knai spa khatsau kilometer bat ka bayar kumbah nyu meter bat ka pensuk ri pai ba ki balit cha asam idon ka daw ba krau bangi anum mentang siani hagajin sisyang am da kham sutulat banbu maunong rim ngakwa banbu yo mau to kajin play ya hidup project dari skim ndrei ngalayo ya ka assurance kajin pentikna na kontraktor bayar ka skim kabalayo ya ka sanction ban pendap lam kuno hapur bunai mi hau senam banwan tangwa ngatrai nang nyonga hap ai extra sesi saar bunai lagi lai bunai nama yo tang hapo mi yo ka surok kam do bahaba ti nang scam bang akwa balakun kuno hapo ka dengan san senam katem ikam ki bagi penmi ingin persang ban pendap pro ngamla klem da ai kublai ke panglusi minister badanan kum noyelam to state uba lengba jo ka jiminjol ba ka singap ka sha skor ka jo ha ka bedai bar ka ke skim nado mairang saru sarani ku dong kamu hadu skul boleh nam tu skema ka jo ka sam bansam bahai ka surok ban upgrade ya ka na ka intermediate road sha ka double lane road kadang ka jingmu ba ka jingmot ha ka bene ba kani kino ki scheme kino ki project ki sim bagi take off hapo ko konsulsi ba kino ki ba na kalian jong ar ko la ki dei ki wai konsulsi hapo ka state kilai belong scheme bagi project badon jingmot ki paipa na ka west ka sales kilala pun pandang ni bagi lay ka step by step mencem snem gila suara corona gila yo ban play foundation stone jong kamairang bypass let's say ban pynheh ke surok nang ni na mairang station sati hadu lang sedem station kam dan jumut larang imyo ke bypass dingi so puram yang soka bagi lawan penyo ya kamairang bypass ke mana keren mana sekmat bad ikwa bakani ka surok pat kan connect ya ka west ka sis borok ko mdei tang kinong merang mdei tang kinong mutha ka sak mdei tang kinong jirang sati hoy kini ya tangba ka lat plenty ya kiwe kini kilo sebentar lagi development ki bede nang tak konsulsi kini nak sebentar lagi tak development ki bede naga bentak ka dong ka tahan naga bentak area bat naga bentak state borok ko ta jom minggu mau nong deh hakni jelang layo ru jingkran no ba sngaw balang dhar ba binong se ba esotun bat kui kiwai ban wanra sanction ars pa klur single package mndai ke pakai kham tom borok ngalai ti kat ke yo scheme ru ngalai pyllut bai hak health sector na kada ju corona tip dakai ke jadu speaker ula yo siam ula wanra kat ke project ngar hapan bunyu kani surok ngiti bhabaro kam da muda kapan mentoy tangi ke mairang kudusi lani juga motharasan lani juga jirang kani thai barok ngai tiburi ya ke west ka sihili barok koi pidon bok yo kidar bi jingai ke batrai stom kadai sisa bong babro
ngajok laisin dengan kapor iba bror ba desa speaker idon kapor ikisong hak opposition nganju yakin kaya pada speaker adalah apa election ini sinem berada ngam kumru survive pisong opposition pitambun mana election tu speaker orang masuk mereka kat pengala persang pendidikan berkebay ba cuma today the reality come true the community bakani project jumpi kan long ke sukses kan long ke bah kan long ke job kan long ke toy tom yang ini pai ba dengan kita ngamla klemai ku breaker pangro yang officer juga perlu di department nadu secretary hadu ke GE level lamba hakapor ketepantam iman di project berkrek di PR kiklam ya tiai so artan ni usnon ni sanction tengirungi kuai hakawe ke por thang ni okum gani project bahe nama lambai de banga bakala kala pandai in the history of Meghalaya hapo jong ke Pyllut department ngala no panong try project bahe tam hadum ta kasi lain ni national highway jong central project kani ke borong mi kondusi kani ke borong hakiling borong Haka te kesengi kala denru ka cingpu burom yaki kena ki bla pas bah haka SSLC but HSLC ya ka bala tip kum kemoirang kesensi Educational Excellence Award haka bala sam ya kani do ulam phang ka ying do watho ain ka jala uba met ba ling do Denre ya community bagi por bagi senam kemenuan ini ki kena menuan cakap na dokumen ba kum ki kena bila pas ba nang yang cakap haki kam ka jingpuli ke jopi but ken mau apa pila yo kani galak kabu ban pas ba minat hadu ka bakut kani kan long juk ba kapor ka ba ke competition ka long khmat kala e ba don sibon ki buwan sanga yara kam maden tuk kam na sispa ko ki wan ka kam ka don atali yanon tu yanon penong tu yanon penyerap wala la penyerap kalau ke ba besto ke competition ke don bad ngin hap ya ke ban khe ban pristom kita dia Nagtawan sa idapi Mang Siodor Kamolong. Sensyon lang bersetia. Siya bersetia.